Uba Oktomiwat Lamin Ublami Khmat Sha Jainte Hills Autonomous District Council JHADC Kumu MDC Shuse Ladiu nominated MDC Haka Samoy Traikam Arajar Kat Kendai Hadu Arajar Arpsan Menta Kekenti Ulayok Biang Yakate Kalat Haka Bau Labam Smai Haka Arpun Rio Terik Rempang Arajar Arpun Rio Bandan Haka Samoy Traikam Arajar Arpusan Hadu Arajar Laipo Uba Oktomiwat Lamin ula lej ban bam smai hakam ratrai kam chairman ke JHADC Dr. Sanki Shangpung haringkat ke jingedon lang UCEM ke JHADC uba Thombor Shiwat undong elam kaliang persa uba Auhai Andrew Shulai lembat kiwe pat kipara MDC Haba jing kren uba Oktomiwat Lamin ula pen pau ke jing sngongu ya borok ki MDC na do unong elam kaliang persa halor ke jingetrai kam borok shikata na ke benta ke jing baha ke council wat lada ke council kamat ya ke jing hiran pisa nalor kiwe pat ki jing uba Thombor Shiwat ula ong balada ken na borok ki nominated MDC shadien uba Oktomiwat udai ubala yo ya kapor bajrong tam bad menta ha ke samoiru ula syajit biang bo dia trailang ya ki kam ke council I Sri Oktomiwat Lamin nominate as the member of the District Council of the Jainte Hills Autonomous District Council, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will fully discharge the duty which upon I am about to enter. Concern untuk di watamingan ha akatem dadat dari am bentalang ki bon ki kam da siang sok di dan hi wato yo ka tim ki ami ka tim ko ikra ne benta i bahanya yang ka konsel yang sok da wa am lang ani ko lo yang wa manwin ki pillars ko wirap ya ho kamon o pai go yo ya am kam ka tim ko pelai ki konsel dengan dan ini musim yang ka jing ikra lang yang hai ju por la ka musim go yo ya ka jing am kam the needs of time ya ka konsel yang orang cakap tu yang lain kelam bayi wa em pergi itu kerdo ibon di penta andai siang seorang monoyo siang kemen oyo ipi kam ki representative UM MP ke responsibility ke jingket klik wa kamon move on ni nakawi cekawi ada pas ke tahu dah jadi kartun sekawi tuan ke assignment ke em hakamat ni bentau to tani ya ke jing em kam yang konsel siang lo play yang CM ni wa man unong pet no yo ye ni wa katim ko oldit o ki em waro ki em la wa kamjo la ki MDC ko man ki non em ta ngai ajan yo ong wa de sem yang ke kra lang na la kam nominate ha ni ko por ko laro wi kra lang ki waro benta ha ke jing to kam no kun tu kun rong ya ke jing em kam yang ko konsep ta sisen ko le chibon ya ka jing support ki yong pin ba yong pi yo ye ga ni ga kam dadam MP ngai ajan po yan ni dari da musim yong ka jing yo pi ki jing em kam yong ka kam ko ikra na do wiling ikra lang chro ko pi kam spiu ya benta o ko na baik planti ki kam konsel le chipon chairman wa nga ni ka lang nam chicken ten akan ten tapi nanti agani ka council ni osket kam TV ka kam ka jing pelai jing bu bat ko ti yang kendon yang ke an emi ke hawu yo na lor ke arba kundingut ke elected member ni emi ke benta o ke government ye nominate so we yo biang ka limbar yang ke house dulu hangut dan ni ke sini la pemangga i ke sini ke wa pendap ya ke jingluna da yo open smile dan open tentang ni ke kam UMDC ada thum dan sarkar udah notify dengan yang government tekam mau ma alamin ni osket untuk di kam ko wadang thumi ma la de khani na wara ki nominate MDC haki port lo de uni ta man wi ni nominate o yo e ke tem ko jrong hakani ka tafsir ni Andai hakani ke kenti ko katela yoi dayo biang demang biang kam te nominate ni benta uya kre biang ni lalu ti biang ni lani pa yo langi jadi wan di jing pati jing kam yang lani ka council ke ni osket miulen he poriwa snem ko de lai he wo ma ulmin demang kau nominated MDC le yos ke dia kata jing ye chimbentar ni ke jing em ketilang yang o hawara ki bentar chim khiao o yalam le o ye kre
nak kata kemesin kia. Dah aku juga puas dengan skam ni. Hak ni kekenti ko katela. Umat atau kan keju itu timur. Keju itu tu kebor. Kue pengkrek kami, yang pagi yang langi, yang kia kecan, yang kejenak kam, yang kejenak kaunsel yang ni. Keju puas dengan senyawa. Keju boleh hilang warak kami para membak. Keju dapat bak. Kemudian hak ni ka kaunsel yang ni. Ni keju kejemut keju semua. Keju anut ni bentar kamun utang rong ni pelai reti yang kawan kekam yang dari kekam silting ni. Habatin pej bahagi kisap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kisap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.